Kayeng Kashari Meghalaya High Court kalau hukum ya ke Executive Committee ke KHADC bersinsyar ke VPP akan tungbiang ya upaim Ainam Manix im kumus im berpura ke Himam Lim. Ya kini ke hukum lapan mi da Kayeng Kashari u Justice W Deng Do haba bishar ya ke mukadma bala mudui da upaim Ainam Manix im bersya ya ke hukum suspend jong ke KHADC. Kayeng Kashari kala kadat ru syarut ya ke hukum jong ke KHADC bapinmi haka arpa atari ujemang kabatung ya u acting CM Alban Fredericks im bon pinya chipor yaki kam kahima. Kayeng Kashari kala pinpau ba kajing le jong ke KHADC haba ya David kajing suspend ya u CM kahima milim kadai ke baklem ya kat kuki kendon ke Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM, Deputy CM, Electors and Rangbach Nong CMship Act Arja Arpinyo, but kumta ya ke hukum suspend la kadat no syarut bat kenyap. Namar kata la bathai ke KHADC bakan tungbiang ya upaim Ainam Manix im kumus im kahima melim. Bat la kenyap no ya ke hukum tung acting CM. Kumjuru haba ya David u Deputy CM, Kayeng Kashari kalau ong banamar larai ba kajing suspend ya CM kadai ke baklemiat kat kumkaan, kemukadma u CM kena ba mansan Manix CM ru kamdan kam syuban bishar pada tungbiang ya u kumu acting CM. Katkum kacing pinbina bapenmi da Secretary ke KHADC ya upaim Ainam Manix im la suspend kum usim ke hima melim katkum kabor bala penkup da kendon mahinyo jong ke Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM Deputy CM Electors and Rangbach Nong CMship Act Arja Arpinyo. Shimti yang manta kasih kum usim bukura jong ke hima melim dan akaliang jong nahi ngapai ba ini trelang hi bat ke District Council nang ni shikmat hi baru bat kinu ki buar ki bahaluar ki ba nyapan ya trelang nak kepuar hi nakaliang jongaru ngaburam bi ya ka isi bawan hantai nakaliang jongi ki himai hapa ya trelang hi dakawan ke isi jongnu ro po District Council i hapan dan ke jingi trelang ka bajan hi baka office jong District Council ong le don buar kata te nakaliang jongar ngam don jikte bi nama kumkalong hi ba ngiru nakaliang jongi ngi trelang be hira dubawan ka isi kabarem ngi trelang hi ka thamai ngi trelang hi batong kata jing le don por kamtan ke jing le don por kata te maybe yo kadon ka daw jung kilo kata ngam tep isi ko ta kawan eche te ba kata ka 10% ko da ba teng kata hi teng kumkalong hi ba haba ide ba 10% nakaliang jong ka isi ka por barem kila exam di kidang weng haka kanriu tarik bunai basau arho akun riu di nakaliang ngajongi inang mut bangin siu nang ni skmat dia ketupat mino ka suspension order di nakaliang jongaru di ayak bede bukan di nakaliang jongi ngin ya pai ngin ya tre lang nang ni skmat nakabenta ka baha jong ka himai dia kajing sisa nakaliang ngajongi ru ni jusiu hi to ya ka share sa District Council kumba pitip hi ba ka 1 each share kadang day tang ka house resolution ka ba hapo bami osnam khandai spa san pulai kumba pitip hi ba ka house resolution kampa day kaan dina kaliang ko jongiru wala kata ngi burombe ya ka District Council nakapuar sa kapuar bandon kata ka jingya day ka bajan padang ka hima ba ka District Council hakapa nakaliang ka jongiru nakaliang ki puari barem nama kampo de ka ti nakaliang jongiru kum ka buram ka District Council ni ha hi ya ka bisa ahi ka tokan ya ka District Council kum balale aki sim bahswa jongaru ti nakaliang jongiru habai de bakani ka 1 each te kum ba pitip hi kum ba pilayu hi baka ILP ru ka resolution house pila da pas klempot longan ti kaniru ka 1 each year ka long kata ka rukam ngi rungi perkat kalong kata ka rukam mi namar babale ba kalong ba kadang day tang ka house resolution klem long ka an tina kaliang ka jongi wala ka tangi buram ya ka District Council na kapuas kapuan tina kaliang ka jongai ngi kwa ba kandan jingi trelang hot ka jinglong brio kadon ka jingduna kadon nulut ka jing baklang ni tay mo nama jinglong jongi ki brio mombyang kidang kibun jingduna ti wala ka taru na kaliang ka jongi ikwai bahkan don kajing tre kebajan ni baka isi jong ka District Council pan ya ban lait dengan ka jingas ngop her cuma nang isakmat